од анализата која се спроведена од интерната комисија за кардиолошки и кардиохируршки интервенции по доставените пријави од нашите граѓани и од здравствени институции во државата. Како што знаете, од првиот ден се водевме од начелото на транспарентност и отчетност и токму затоа изминатиот период презедовме повеќе мерки за анализа и утврдување на состојбите, за да можеме денес пред вас да излеземе со првите резултати од работата на стручната комисија. Како што очекував, комисијата испораша објективни резултати врз основа на професионално, научно и независно спроведен процес. Работата на комисијата е прецизирана како анализа за податоците за пациентите кои било упатени или оперирани од коронарна и периферна васкуларна болест во сите јавни здравствени институции и приватни здравствени институции во државата. До комисијата беа доставени 25 случаи, од кои комисијата утврди дека 6 од нив од случаите треба да се испратат до ДСЗИ, бидејќи истата не е надлежна. Анализирани се 19 случаи од страна на стручната комисија, од кои 10 случаи комисијата утврди дека се непотребно извршени операции или непотребно упатени за операција. Ви благодарам за вниманието. Збор давам на председавачот на комисијата, доктор Жарко Христовски. Tenderuar professorste mediale, që qëllimi i kësaj preskonference është që njoftojmë me konstatim për analizën e kryer nga Komisioni i Brendshëm për ndërhyrjet kardiologjike dhe kardiokirurgjikale, bazuar në ankesat e dorëzuara nga qytetarët dhe institucionet shëndetësore në vendin tonë. Siç e dini, që nga dita e parë jemi udhëhequr nga parimet e transparencës dhe llogaridhënies, dhe pikërisht për këtë arsye, gjatë periudhës së kaluar, kemi ndërmarrë disa masa për analiza dhe vlerësime të situatës në mënyrë që sot të mund t'ju paraqesim rezultatet e para të punës së komisionit profesional. Siç prisja, komisioni ka ofruar rezultate objektive, të bazuara në procese profesionale, shkencore dhe të pavarura. Detyra e komisionit ishte të analizojë të dhënat e pacientëve që janë dërguar ose janë operuar për sëmundje koronare dhe vaskulare periferike në të gjitha institucionet shtetërore dhe publike dhe private në vendin tonë. Komisionit janë dorëzuar gjithsej 25 raste, nga të cilat u konstatua se 6 nga ato raste duhet t'i përcjellen Inspektorati Shtetëror Sanitar, Shëndetësor, pasi komisioni nuk ka kompetencë për to. Janë analizuar 19 raste dhe nga ato 19 raste, 10 prej tyre komisioni ka konstatuar se operacionet janë kryer pa nevojë ose pacientët janë referuar për operacion pa indikacione të mjaftueshme. Ju falenderit për vëmendjen, fjalën ja japim kryesuesit të komisionit, dr. Žarko Hristovski. Ju falenderit, благодарам. Победете. Добар ден до медиумите, добар ден до сите заинтересирани и едно благодарам за досегашната работа на сите членови на комисијата. Јас сум само еден меѓу сите кој што по починна возраст само председаваше со работата на оваа комисија, на која донесувавме по еден демократски начин одлуки на база на достапната медицинска документација и само досега, во досегашната работа по пријави доставени од лично од пациенти до Фондот за здравство, тоа објаснувам методологијата, или по пријави доставени од медицински установи до Фондот за здравство и Министерството за здравство. Како што кажа министерот, дефинитивно бидејќи во оваа првична фаза анализиравме само потреба од реваскуларизација, тоест пациенти кои што имаат васкуларна болест, независно дали кардијална или периферна васкуларна болест. Сите други пациенти кои што треба да се анализираат по пријава или при следната фаза на нашата работа, значи ова се само првични резултати од нашата работа, затоа ќе бидеме многу ограничени во трансферот на информации. Значи прашањето е со резултатите од оваа првична наша анализа ќе настапиме заедно со меѓународната комисија која што е поканета од страна на Министерството за здравство во дополнителна анализа на овие случаи за кои што утврдивме, значи проблематична индикација или евентуално проблем во поставување на индикација и поставување на некаква стратегија за лекување. Така да со конечните резултати и за овие пријавени случаи и со тоа што ќе го работиме во втората фаза се состои
во влегување во институциите со некаква рандом стратегија која што ние кај донесеме на следниот состанок, кај што ќе правиме на сите институции кои што се бават со кардиоваскуларна медицина во државата, ќе направиме анализа на одреден број на случаи околу стратегијата на лекување на пациенти со кардиоваскуларни проблеми. Сето ова во понатамошниот дел треба да донесе некакви заклучоци за подобрување на третманот на овие пациенти. Значи, со интегрирањето на приватното и јавното здравство во донесување на стратегии и размена на информации, тоа би требало дефинитивно да биде заклучок и финален резултат од работата на оваа комисија и оние делови кои што понатаму ќе ги работи оваа комисија и другите партиципенти, тоа се меѓународните членови. Така да, сега за сега, како што кажа министерот, кај 10 случаи најдовме преекстензивна поставена индикација и тие ќе бидат предмет за обработка во понатамошната наша работа. Значи, тоа е тоа, значи го очекуваме формирањето на меѓународната комисија и потоа со анализа на комплетната медицинска документација да донесеме дефинитивни заклучоци, дефинитивно тоа да произлезат и одредени понатамошно стратешки потези кои што ќе подобрат здравствената заштита во оваа област на граѓаните на нашата држава. Тоа е сега за сега што би сакале ние да изјавиме и од сите детали понатака со доста ограничени информации ќе баратаме затоа што се обрзавме да бидеме доволно транспарентни, а ова е мислам и повеќе од тоа што е неопходно за да продолжиме со понатамошната работа. Ако има прашања, повелете, и членовите на комисијата стојат на располагање, не само јас, ако има некои конкретни прашања кои што можете да одговорите. Вака, јас имам едно прашање до специјалистот Ненци Лозанче, ако може да ни каже што точно констатираше комисијата подетално и до министерот дали некој случај, мислам, кои се следните чекори и дали некој случај ќе бидат доставени до јавното обвинителство. Благодарам. Благодарам на прашањето. Како што и досега беше и од двата представници, од министерот и од председавачот на комисијата изјавено, од досегашните пријавени случаи, ние заклучивме дека за поголемиот број од нив имаме неправилно упатени и неправилно оперирани пациенти. Сега за сега, тие се заклучоците на поголемиот дел од пријавените случаи, а понатаму комисијата ќе се продолжи со утврдената методологија и за подетални информации ќе имате веројатно и конечен извештај. Благодарам. Благодарам на прашањето. Како што комисијата и докторите веќе изјавија, ова е прелиминарен, значи не е конечен извештај. Втората фаза е заедничка работа средба со тројца експерти надворот од нашата држава, која што при тоа, после завршувањето на анализите од страна на нашата стручна комисија и на горешната стручна комисија, исто така ќе имаме пресконференција со конечен извештај и ќе видиме дали ќе се утврдат тие истите 10 случаеви и од таа страна на таа комисија. На крај, како што рековме, тој извештај кај нас ќе биде патоказ за дефинирање на политики во овој дел од здравствениот систем во државата. Благодарам. Дали имате други прашања? Министр, дојде писна се кенекање видео на парите социјални текста не qytetarët po telefonon ndihmën e shpejt dhe nga atje nuk dërgojnë ekip, por i thonë qytetarët se duhet i marrë disa medikamente. Ajo që duhet ju pyesën se a është në përputhje me protokollin e ministrisë dhe kush mban përgjegjësi kur një operator vlerëson situatën emergjente. Единичен ndihma e shpejt ruhen të gjitha thirrjet në bazë, kështu që unë pas videos që ma prezantuan në kabinet, krijova komision i cili do të analizon të gjithë thirrjet që i ka bërë njëti qytetar dhe të shohim a do të ketë indikacione për të trajtuar rastin më tej apo jo. E dini që kam protokolle dhe të gjithë operatorët atje punojnë në bazë të definimit të protokollit që i kanë. Gjithsesi tani për ta nisë kemi ndonjë informat do duhet të analizohet komplet thirrje sa kanë qenë nga ana e qytetarit dhe si është përgjigjur nga ana operatori.
Qytetarja ka telefonuar 2 herë sepse në atë video të cilën ne jo kemi dërguar kabinetit tuaj, qytetarja e thotë që edhe më herët ju kemi lajmëruar, po njëjtë është përgjigjur operatorja. Gjithsesi do duhet ne të analizojmë të dhënat, e dini jemi ministri, është institucion shtetëror dhe nuk mund të dalim në mediume informata pa i provuar në aspekt administrativ janë apo nuk janë të tillë. Faleminderit. Povedit. Zotri Ministër, kam një pyetje. Po, Në Spitalin e Kumanovës pacientët ankohen për mungesën e higjienës, domethënë në tualetin laboratorik dhe mungesën dhe kushtet e dobta infrastrukturore. Çfarë masa do të merrni ju si ministër dhe kur pritet të realizohen këto? Pasi që kushtet atje veç është verifikuar se janë shumë të këqija, sidomos në atë që e tham. Pra, kushtet në shëndetësi për fat keq nuk janë të këqija vetëm në Kumanov, por gjithandej po të shihni nuk janë në nivelin dinjitos bazik për shëndetësi primare, sekondare dhe terciare. Kështu që jo rastisht punojmë në 3 drejtime, në aspektin e infrastrukturës, pastaj në aspektin e digitalizimit dhe në aspektin e kapaciteteve njerëzore. Jemi të vetëdijshëm, kemi bërë strategji që të intervenohet aty ku duhet në ad hoc me njëherë, dhe aty ku do të kemi analizë për të intervenuar më shumë, bëjmë plane, do të bëhet program, buxhetimi i programit dhe pastaj një plan aksionar për të intervenuar. Për fat keq ky është realiteti në shtetin tonë, është investuar pa plane gjithandej në shëndetësi, do me zgjidhje ad hoc, kështu që pa pasur në një strategji nacionale për shëndetësinë, jo rastisht dolëm me strategji që do të shkojmë hap pas hapi për të definuar infrastrukturën e shtetit tonë. Kur konkretisht do të merren masa, domethënë për te Spitali Kumanovës? Nëse është puna vetëm për toaletet, besoj që drejtori do duhet të renovon, pasi që është pjesë e vogël infrastrukturore që drejtori do duhet ta menaxhon. Nëse ka nevojë për infrastrukturë, për aplikim të punëve më të mëdha në infrastrukturë, atëherë bëhet kërkesë në Ministrinë e Shëndetësisë, Ministria e Shëndetësisë si analizon dhe pastaj aprovon. Drejtori i spitalit, domethënë para 10 Okej. Do të thonë, drejtori i spitalit para 10 ditëve na tha që do ta bëjë renovimin e infrastrukturës, domethënë tek toaletet, por na sot mëngjes ishim aty dhe nuk kanë filluar, domethënë ende me domethënë me renovimin e aty të toaletit. Do të shoh deri ku është. A ka ndonjë afat se kur domethënë do të marrë masa? Afatet i definojnë në bazë të nëse do duhet të bëhet tenderim, e dini ka procedura administrative, nëse nuk do të duhet të gjejë ndonjë mjeshtër i cili do ta riparon atë pjesë. Nuk e di për çka bëhet fjalë. Drejt, faleminderit. Faleminderit shumë. Прашање на темата, кажавте 10 случаи каде што не треба За докторите? Нека не шикува докторите, да. 10 интервенции кои што не требале да се направат. Што значи тоа? Дали тие интервенции биле животозагрозувачки? Дали пациентите по тие интервенции